chibai ule vein hi September ni som pariat sang hi le somni pakhat inrin ni ania India le Myanmar ram ria thunaina ponglak military council tale CNDF te inkapin akhopumin India ram an tlan chia hlaphua thiam salai tona pianna Falam township satom khu a nimin September ni som pasari chomhadar somle mi somnga khan thunaina ponglak military council sipai tale CNDF te an inkap ti hria tani satom khomi pakhatina soidan chuan atir chuan khu atanga farlong ni vel an inkap tana chumi hnuwa khu a anun inkap pona tuma kan chuak ngam lo wangin tu tenge inkap ti kan thelo tuna hian akhono tin India ram Mizoram kan tlan chevek khuwa mi te tuma hliam anom lo ti kan thria ti in a soi satom khu a hian in somruk panga chuang omin India ram ribula oma he in kana chungchanga CNDF lam mo phun nei te zo chian an nia an pol te nena inkap an ni thu le chanchin kim chang hriat alani lo thu a soi tuibual khu a sipai kem bula sialin ra po bom pani ara po tang khan abul nai khomi puiten hlawin India ram lama tanchi an pungzel ti in zalen media in atar lang ani satom khuwa mi pakhat message kan don hi lo ngai thla ila o satoma in kana athleng hi adikania vaphai lam chhona lampenga pubenga saki thuruk na kon taka anin ka pani satom khotlang mi puite chu mual hlum kong lama tlan thla in athen tiau ral an thleng nual to sipai pani te hi sumdong ku vaphurte sum khontum anni kanon soi phothin to kha tlang dunga sipai vak chungam lovin khotina fikhon tur anda a chung fikhon tu te chu CNA le CDF ten lo khon sak to su anti boka do lung le tu bo in karan an lo khon sak tak si lawa chuan an mani sipai nge in satom dai loka vaphai lampan na konga kalin sum an khonta a CDF ten lo changin an in kapta ani voi riat vel silai aria sipai lam hi an thi nge thiloti kan la chiang lo ti thu kan dong ti in a soi ani Myanmar a thorum thona ti top turin US le Australia ten an soi Myanmar rama sipain thunaina alak nuwa tharum thona ti topa political prisoner le tongpong man tokte chuazalen vek turin America le Australia chuan military council chu an phutla thu chuan siama America foreign minister Anthony Blinken le Secretary of Defense Lloyd Austin te Australia women affairs minister Mary Spain le Australia Defense Minister Peter Dutton te chu tun hai khan Washington DC a in mu khom nan naya chumi rual chuan Myanmar ram boina ti top turan phutlat thu chua in tom an sia mani chuti rual chuan Myanmar ram hian democracy konglama let le in atul anga in biak na nei tur le mani mi hring puite har sanatok arang thei angbera tanpuina rom han sak turin an phut boka Myanmar ram chunga sipai thunei na latu ten an man zinga Australian professor Sin Tunnel le US reporter Dini Fenster tepo shen anlan renga Asian chairman in athan suato Myanmar tana abika palai na thoktu turchu thlopa Myanmar ramin Asian consensus panga in remna point nga chu poma zombok turin rampani te chuan an phut ngal bok ani ye za chu khochu alama sipai motor injui boma be ni in sipai som chuang an thi Magweri Jen ye chu township nimin September ni som pasari zan dar kuale mi somli panga vel khan sipai motor injui chu ye chu PDF 10 bom mangin an lo be thuta sipai som ayatlem lo an thi thu ye chu PDF 10 thu chu an siam nimin September ni som pasari zandar kuale mi somli panga khan ye chu kholu na lama bike le car manga venton sipai motor injui chu ye chu PDF 10 bom pani mangin an baya sipai som ayatlem lo thi in hliampo anom nual thu ye chu PDF 10 an soi ye chu khomi pakhat po in ni zandar som borvel khan khopon lama thilpuak ri ring tak voithum kan hria khothen om hladeu om te pon an the thei chumi nu chuan silai kari po kan hria sipai lama thi anom nual thu kan the boka aza chia chu kan the thei lo ti na soi ani tan se a military council report pe tu tha ani Sakai region tan se township ngapyo to khobul mu bawnga nimin September ni som pasari jingdar sari vel khan kum somlimi winsan u atenu pa chu silaya ka annia winsan u halu a ka funi in athingala anu puipo hliamna taktuarin damdo ina enkol ani winsan u hi
sipai report petu dalan nia hriat lar piu so thia pola trading chuak ni in ral thom keng ani thu tual chung mi ten hena tanga hriat ani underground revolutionary force member pakhat soidan chuan kapang chi akhua a firfiak military council te an lua thil an ti siat lai po khan atel ve thina chu wang chuan kan da thata ani ti na soya tanze township chunga hian dalan le piu so thia pol mi somni paruk an da that to thu asoibok kunchian kong township kunchian kong le lekhau kong puya po nimin september ni som pasari chomhadar som pakhat vel khan USDP party mi le sa mi asowa ka hlumani thu hriat ani piu so thia pol te hi military council thlop tu mi pui rol rala chathin le ral thom keng pol te an ni thi chen veng khanna administrator ka hlumani Sakai region thi chen veng khanna venglal u cho thu achu nimin september ni som pasari tlaidaruk vel khan an ina omlain mingsiat lo ural thom keng polten an ka wangin hliam atura an kana hmuna athi ti hria tani an ka hlum tak venglal u cho thu hi ama in tum hni an lo bei to wangin alo in en kol to a tuna atum thumna ero chuan athita ni ti in tual chung mi tenan soi ani rengun khayan townsipa terrorist sipai motor inzui chu boma bei ni in sipai panga anthia revolutionary thalai mi pani thi in pakhat man ani nimin september ni som pasari tlaidar nga lemni somnga khan rengun khayan townsipa terrorist sipai motor inzui chu revolutionary thalai pani ten bomin an baya sipai panga thi in anin ka ton nalama thalai mi pani an thi vea hliam tur mi pakhat chu military council sipai ten an man thu khayan channel media ten rengun khettet media an shil police nai vai tak khayan tol chung mi pakhat soidan chuan tuna khan ka zota sipai pakhat athia pani in hliam tur pani te chu an ngai tu om khop mai ron kap tu thalai pani te an kap lum ve ngala pakhat ero anung chungin an man hliam alo tura midang an lo mem ti in kong andang chat ngal bok ti na soi an man tak hliam tur thalai chu aliam en kol saklovin thu zo fia turin sipai ten an hruai ti hria tani rengun hledana military council report petu nia hriat ta sana ka ni in mandaleya po military council te in kulna bompuakin maitel tower hal ani bok rengun region kamayut township hleran veng number thumna hleran kong puidunga king thingpui dora sipai report petu dalan nia hriat ta sana chu tukin september ni sompariat jing namdar sarivel khan ka ani thu tual chung mi ten hena tanga hriat ani dalan ta sana dulan ka fu tuna hian sipai le police ten tamlutuk chutakal zongjong an check vek man po an nei ta sana chu ala thilo damdo in an phurto kongdang chatin an check meka tuma helama local su ti in tual chung mi pakhatin khettet media ashil ani mandale kong number zale som manoheri somnga parukle somnga pasari inkar lemin na phayabula military council sipai in kulna tukin jingdar kuale mini somli khan boma puaka thile hliam din mun hria chian alani lo thu tual chung mi ten an soya bom apuaka tuna hian sipai uicho rualten kongdang chatin an dammek ti in tual chung mi pakhat poin asoi ani chutiang bokin mandalay region patengchi township mandalay technological university bula sipaita maitel tower chu tukin september ni sompariat jingdar nga vel khan boma bein an halti tual chung mi ten hena tanga hriat ani renguna bompuak na sa rengun region insain townshipa insain central jail kotiamin township sanga nizan khan boma pu thu tual chung local news le tual chung mi ten hena tanga hriat ani insain township insain prison department kota nimin september ni sompasari zandariat vela tang khan boma puak tana tumruk ayatem lo apuak ti hriat ani zandariat le dar kovel khan insaya sipai kem lib somparuk kota bom pathum prison department kota bom pathum avayen voiruk apu athu insai local news satanga hria tani insai bazar bul miau chit ro ta cheng mi pakhat soidan chuan bom puak ri kan hria ma se zanre lamani to wangin kan en ngam lo apuak khok ri dur mai ti na soi chu tiang bokin nimin september ni sompasari zan khan suepi talama apo bom puak ti hria tania zandar sari lem ni sompanga vel khan terrorist sipai te in kulna suepi ta cinema hall nunglama bom puaka chuti laya abul hnai thingpui dora thil ai mek thalai te chu
military council ten vua in an dop ti suipita local news atanga hriat ani chutiang bokin Rangoon region Tanhlin township aunchian ta kong number sompariat kona po ni zan daria lebni somnga pani khan bomapuaka dokong miotet marlam veng somli pakuana apo ni zan khan bomapuak boka military council te an thlen vele kong dang chatin checking an nei ngal ti hriat ani bok mayan kong buddhist puithiam omna compound na inkul sipai pathum tlan chuak Rangoon mayan kong township Potomu pathian lim omna compound na sipai inkul ta zinga pathum chu September ni som pakhatan tlan chu thu tu na hriat chu ania sipai ta chu mayan kong veng number pani chunga pathian lim omna huan chunga nimbukara an uniform thukru in an tlan chuak ti hriat ani tual chung mi pakhat chuan zana mi khwalte report huna karena omlova chuti lai chuan sipai pathum chu nimbuk zinga an uniform thukru in an tlan chuaka sipai dangpo phok lek angreng takin an oma in report tura kalte po lekha pe chuak turin an hotir vekani ti in a soi he Potamu pathian lim omna compound na sipai in kulta hian thunai na lak tir lam kha chuan veng chunga bel le thleng voria beng cheng vak vak te chu in chung thlenga lu chilin an mana an omna hmuna hruain an vuak mai baka zankhuwa in an lam tir lo le an suk tir thin ti hriat ani kumtling lo an that le ta Lawnglong township a kumsom pangami sipai ten an kaplum tanin ta ye region Thawe district Lawnglong township au ye phiu kholom kadet nge thain khu a nimin September ni som pasari lailam daruk le chan ve khan terrorist sipai ten kumtling lo maungyin maungtana kumsom pangami an kaplum ti hriat ani tol chung mi phat po in an ka hlum tak chu maungyin maungtana ti hriat ania ni zan daruk pel hnulama firfiak sipai te hian puithiam school tlang chunga an lo in ring sa renga kadet nge theng khu a hian zan daruk pel hnuwa pon chhuwa khap ania maungyin man ta na chu daruk pel hnuwa pon a chhuwa wangin sipai ten an lo awa chu tianga sipai ten an au chu hlawin atlan chi a chu an kap ta ani ti na soi wa in lama po sipai ten kongkal te chu dapin an la en dik zel ti in tual chung mi ten an soya chu ba ka au ye phiu kholom telin Lawnglong township chunga khothen khata firfiak sipai force thanem taklutin checking an neina sathu Thawe district a democracy movement a committee member pakhat hnen atanga hriat ani sipai kep in ron bayani chuan in khopum puin kan halang ti in military council sipai ten tan phu khomi puite an vo kale township chimlam kale kango in kar kong om tam phu khomi puite chu yan aungchi khuwa in kul military council sipai ten an kem anon bayani chuan a khopumin halsaka an vo ti hriat ani yan chi aung khuwa hi tan phu khuwa ne na inzom ania he khopania mi puite hi ahma in kana thlenlai khan sahimna zongin an lo tlan chhetoa tunkar chung hian an tlan chhle nual toa he khuwa cheng te hnai vai tak mi pakhat chuan tuna hian khomi pui tlan chian am nuala wangin PDF ten sipai kem anon bai don ni in an ngaya chu wang chuan an hlo wangin kem in ron bayani chuan in khuwa kan halang ti in an vota ani ti chuan naktuk September ni sompakua jingdariat khian tan phu khatlang hroi tu te mi panga an kema thu soipui turin an cha khodang bul hnaya sipai kem omte po in lofim khursa athang ti in soi thamasa po khan kale kango kong puidunga sita khobola bomkam apu afowa wangin thunaina ponglak military council ten an khothalai te hena khobola bomkam apuak le ni chuan in khuwa hi kan hal to ang ti in an lo vo to bok ani tahan mi puite vo tu dalan mai chia vi hlum ani kale township sinpinchi letpan khongtia soi khuwa dalan dohla la thei kumsom limi chu mingsia lo pol pakhat ten nimin September ni som pasari zandar sari khan an ina lu chilin chemte in an vit hlum ti hria tani thil thendan chu dohla la thein an in kota dor anga lain bike pathumin mingsia lo ten kala an in chunga hroi chovin chemte in an vita chuwang chuan dohla la thei chung le khatten sipai te hena chanchin an thila wa in hian khuwa sipai ten lut ti hria tani chuwang chuan an khothalai te chu khuwa omngam lovin khodanga an tlan selom ani dohla la thei hian mars thla khan tahana in kulna sipai te nena an in apply kongpuya anin phen na hmuna duty chopetu te hming chula in sipai te hena report pek tumin alo soi thei towa chuta tanga thlani hnuwa abo wangwanga an khuwa alo hole lai takin an thatta ani
an chung khat zinga mi pakhat po sipai bang ania wangin sipai thlop tu te an ni ti hria tani tahan kalimio le a chevel lo ngai thlaila tukin September ni sompariat sanghni le somni pakhat hian tahan bazar kong sir dor alun pa ngaya tuk dang ain sanga chi rang rang chengkol le chak ai atam zual thilman atau shet nia hria tani voin chun khan tahan kong pui le mio hla kong pen na vela sipai motor an vei nuala mio hla khomong lama silai kari hriat tur om nia hria tani tunlai hian tahan le a chevela veivak om nual ma se sipai lam an duty thut awangin rel runuam lo taka anom thu hriat ani firfiak military council te lai pui ka awangin than tlang khopui chunga chen na in then khat kangin indang po akang kai zel chin state than tlang khopui chunga voin September ni sompariat chonudar thum le achan vevel khan firfiak military council te lai pui ka mu in afu awangin chen na in then khat akanga chen na indang po kangkai zelin in som akang to ti hriat ania TCBC kauran pastor biak kolapo lai pui muperin fuin sikul kong sira athi ti hriat ani September ni kwa khan than tlanga firfiak sipai tele than tlang CDF te in kana sipai pani thi in sipai ten antong pong ka wangin tual chung mi pali ten hliaman tura chen na in pakhat po alo cheto ani military council tenena thokho meitei ral thuam keng te chu TSG tamu in warning ape Myanmar ram chunga democracy mu thainan mi puiten thi le thau pola an bailaya military council tenena thokho meitei ral thuam keng pol meitei underground chu tamu TSG lamin warning pekna thu chu an siam meitei UG te chu democracy ram India marsak Manipur state a zalen taka khosalovin Myanmar ram Sakai region tamukhu a sahimna zongin military council nen inremna neibokin an tho ho thu TSG chuan atar langa chutianga an khosak dan le an thil ti te chu arang thai angbera an topsan lo chuan Myanmar ram chunga democracy omtir du lo hnama an ngai kum khua to tur thu le revolution chu hne na manga amor bok ani tep to angin democracy mu thaina ti thon op tu meitei UG te chu Myanmar ram chunga omphalna pek an ni ngai to lo tur thu po tarlan ani boka chu wangin meitei UG ten mani ne na in kung kaida nei lo Myanmar rama democracy omtir du lo tu firfiak military council tho puya lo tan pui chu bansan ngal tura warning pek an ni thu chua chuan Thailand ani bok RSF in military council hi arang thai angbera action laturin aphut military council in chanchin bumi te anman chautak zela wangin international community in military council chunga shemna le shekna arang thai angbera ti angai thu French base reporter without borders Paul Chuan September ni somparu khan thu chuan siama okas ni somthum pakhataman tok Mandalay base channel Mandalay media chief reporter u wen nei u achu September ni sompasari khan kumthum tang tura achung thu rel ania chutiang bokin Mizima media thok news reporter atanga chief editor ni sawa kumriat ngot lo thok to u miota na po September ni sompanga jan khan Iyawari region kanchi thang khu a achena ina man ania September karma sabera po reporter do tu zai chu man aloni to thu RSF chuan atar lang ani tun thlengin RSF chu dan chuan professional journalist somnga pathum le professional nilo news journal pani le media lama thok pakhat te chu Myanmar ram chunga jela khung an nia February ni khatatanga thunai na lak ani hnuwa China ram ti lo journalist te tana khowela jail lian berchu Myanmar ram hi ani ti in atar lang bok ani RSF in kumtina atar chuathin media freedom chanchin buzalen naram khovel ram sang top lisa Myanmar ram chu zale somli na vela aum thlak dai thu po hriat ani ole khati zongkha havoina chanchin thar kan ngai thlak theide chu ania ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye